Pozdrav prijatelji kanala Balkan Paranormal. Pre svega, zahvalio bih vam se na tome što podržavate ovaj kanal, na vašem strpljenju i razumevanju. Ja prethodnih možda 10 dana nisam imao vremena da se posvetim kanalu, ali evo nas ponovo i za vas imam dve kratke priče. Pa da krenemo sa prvom pričom. Ovaj događaj se odigrao u periodu između dva rata, u jednom selu u centralnoj Srbiji. Mladi bračni par, u daljem narativu nazivaću ih muž i žena, bili su blagosloveni novorođenčani. Muževljevi otac i majka živjeli su na selu, dok su muž i žena sa bebom živjeli u predgrađu, jer je muž imao državnu službu kao skretničar ili vozovođa na železničkoj stanici. Žena i beba su još uvek bile u babinama. Jedne noći, dok je muž bio na poslu, ženu je iz sna trgao glas koji ju je dozivao. Bio je to glas muža. Bilo joj je čudno otkud on sad, u gluvo doba, kad treba da je na poslu do jutra. Mislila je da mu se nešto desilo, pa je odmah ustala i otvorila vrata. Nikoga nije bilo u dvorištu. Izašla je i pogledala oko kuće i opet nikoga nije bilo. Krenula je nazad u kuću. Međutim, dok je otvarala vrata, čula je zvuk kutlače u loncu, što ju je baš uplašilo. Znala je da je sama u kući, a beba u kolevci. Šerpa sa hranom je bila na komodi pored šporeta. Iako uplašena, otvorila je vrata i ugledala prizor koji ju je šokirao. Bila je to kućica sa jednim odeljenjem i malom ostalom. Na sred sobe nalazio se sto, a na sred stola je njena beba. S kutlačom u ruci kako zahvata hranu iz lonca. Žena nije čak mogla ni da vrisne od šoka. Beba je bila malo krupnija od njene, tamnija, sa izraženim venama i kapilarima po licu, noktima i krupnim očima. Neljudskim glasom je rekla ženi: "Uđi, majka, uđi, sipaj mi da jedem." Ja zaista ne znam kakvi su tada bili šporeti, ali priča kaže da je žena zgrabila tu demonsku bebu i ugurala je u ložište šporeta u kome je još uvek bilo vatre. Nije mi poznata dalja sudbina ovog bračnog para i ne bih da izmišljam kraj, i tako da vam ovu priču prenosim baš onako kako sam je i čuo. Takođe, neka narodna verovanja kažu da tokom babina nikako ne treba otvarati vrata u gluvo doba, jer tako u naš dom puštamo nečiste sile unutra. Događaj ove druge priče odigrao se u jednom selu u okolini Leskovca krajem 80. godina prošlog veka. Braća, blizanci, živjeli su sa roditeljima u Leskovcu, a letnje raspuste provodili bi kod bake i deke na selu. Tako je bilo i ovog leta. Kao i do tada, roditelji bi ih dovezli kod bake i deke, eventualno prespavali i vratili u grad, a blizance bi ostavili na selu. Blizanci su voljeli da provode raspuste kod bake i deke, jednostavno zbog slobode koju im je selo i priroda pružalo. Jedne letnje večeri baka je blizancima postavljala večeru pod razgranatom lipom u dvorištu, kad je naglo spustila posudu sa hranom na sto i tiho, ali sa nekakvim nemirom u glasu izgovorila: "Ah, đavo ih odneo", gledajući u nebo neko vreme. Onda je žurnim koracima krenula ka kapiji, pa uz ulicu trkom. Blizanci su pogledali u nebo, u pravcu gde je baka maločas gledala, ali ništa nisu videli. Za bakom je na ulicu istrčala i njihova tetka. Naravno,
Blizanci ovo nisu doživljavali prvi put. Znali su i oni šta se događa. Baka je trkom stigla do kuće, koja je bila udaljena 100 metara od bakine. Hitro otvorila kapiju vičući: brzo, kod dece. Za njom je išla i tetka blizanac. Ljudi koji su živjeli u tom domaćinstvu, iako zbunjeni iznenadnom posetom starije žene koju su očigledno poznavali, brzo se uspeše uz stepenice kuće, koja je bila u 2 nivoa sa spoljnim stepenicama za sprat. Mlađa žena brzo otvori vrata u kojoj se nalazila kolevka. Blizanci su tiho večerali, bez reči, gledajući se, iščekivajući. A onda se začuo vrisak, pa nedugo zatim i kuknjava. Nakon nekog vremena u dvorište su ušle baka i tetka, tužne i pokuđene. Beba je preminula na neobjašnjiv način. Nekoliko godina kasnije blizanci su saznali da je njihova baka imala nekakvu vrstu moći. U određenim prilikama mogla je da vidi entitete na nebu u obliku dece starosti do godinu dana sa krilima kako lete, a potom i sleću na krovove kuća koje su bile blagoslovene novorođenčadima. A potom i sleću na krovove kuća koje su bile blagoslovene novorođenčadima. Međutim, koristili bi momente kada bi bebe bile same na tren i tako ih odvodili sa sobom. Konkretno, uzimali bi živote novorođenčadima. Te entitete je baka blizanaca nazivala nedonoščići. I sami blizanci kao bebe bili su u opasnosti da budu odvedeni od strane nedonoščića. Srećom po njih, tada su njihovi roditelji još uvek živeli u selu, pa ih je baka sačuvala. Dok je baka bila mlađa, pratila bi kretanje nedonoščića i stizala na vreme da ih sačuva, ali kako su godine prolazile, tako je baka, nažalost, postajala sve sporija. Ovu priču su mi ispričali blizanci tokom služenja vojnog roka u decembru 1995. godine. Zaista bih želeo da čujem vaše mišljenje povodom navedenih događaja. I naravno, ako želite da podržite rad kanala Balkan Paranormal, to ćete najbolje uraditi tako što ćete se pretplatiti na kanal i ostaviti komentar. Pozdrav do sljedeće priče.